Nina udhocha kithoni ndi tukwatania kwa ivinda yambe kithoni ndi ubingwi ya kamemeka na udhocha na moko ile tukwatanie thini wa mavo maito alame mathanguni ma umuthini na ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation. Na niambia na ithangu ya The Standard mavo ala manengetwe wito thini wa ithangu ya The Standard ni mavo makoneti atongo ikulia uya wa President William Ruto. No, thank you Ruto. Kati wa atongo yala malete mauyala manengeletwe ni President William Ruto utalo wo wivika kenda yu ithanguni ya kelia The Standard ni mauvo makonete ambunge President William Ruto haimakania yundu wa ulusani ula wende katikati wo President Ruto kana ambunge ala mendini wanzama si kivathukanyo sia ambunge sipo sia kisomo sia witi kana methite mayosa mavakini kana ala meo mathungula kana meo makule mavika mbewo makomya livoti indi iku makalio kulia makulu ala meaniye maimasiya ndini wa makulu ala mekwenda usongiwa ni mavola methanguni ya keli ya The Standard. Double speak as President Ruto mask flows turns it on MPs over graft. Weta kana indi ambunge ni moswiwe no lusa ni methitwe mayosa mavaki kuma kwi atongo ikauta thanguni si akele nuithi ya KNCHR warns of violation against human right defenders. Measa indi kati wa activist kana tete ima akisia mwene nthi ni kati wa amwela methitwe maisukumia kwa ene nthi kwanzite kweleka na ingi kuwa kwa ene nthi na kunyamawa kwa mwala mende na kutoa yesi miatiano meweta kana indi activist amwe ni methitwe maitumika kunyamasia enendi ani mopolo methile thanguni ya keli ya The Standard. Thanguni ya karatu ya The Standard I will not stop betting says accountant won 424.6 million indi moboma konete umwe kati wa mwenendi ula usindie milioni 824 katono thandatu itina wakwitha abeti endeni wa sport pesa mega jackpot ende ase kana aambiye kubet kuma ila sport pesa yoki ende ya Kenya yambe ya isinda silingi ngili ya naimwe miongo monza na umwe kana 171,000 nisio asindie kwa sport pesa na oyu asindie kwa sport pesa mega jackpot milioni isu manana miongole na inya katono thandatu kwitha na ilelete manatano memoka weta kana indi wenda ilela beti cia kitumbo no amba ku analyze mathao make na indi nimo matwaisi kusinda kwake kwa milioni isu manana miongole na inya makatono thandatu ndi asa we ndakesa kuweka kubet ndino wa mathao ala metha maendelete na mobalo methile thangoni ya kadatu ya The Standard. Ithanguni ndi si akana ya The Standard wo kwithela mopola manengetwe wito. No thank you Mr. President. Ruto's list of rejected job offers balloons kana ndi amekati watongo yala mabikie na unengelelwa myanya thike wathokanya serikali ndi ya President William Ruto na kulea myanya hii wa mituki Duncan Ojwang kwitha olotetwe atwike mwene kivila wanza maya kutetea haki sia mwene ndela ni KNCHR no lele uyosu olangi walete uya ni Millicent Omanga kwitha olote tukotweka Nairobi River Commission Post ungi walile kolotwa ni President William Ruto Margaret Nyambura Ndungu kutweka Ghana Embassy ungini Timothy Bosire halile uya wako tweka kwitha omwe kati wa mavisa ma NTSA ni kati wa alama lete mawia ma President William Ruto Ojwang aseka nawe na itumisia kembene sia kulea uya osu onengelelete ni President William Ruto ni mobolo methila ithanguni ya kana ya The Standard. Ithanguni ya katano farms deny 468 billion expressway project has been abandoned kana indi makambuni eliela manenengete wia kana contract ya uthukuma ya kuseuvya lelo wa expressway wa kuma ilovi kuthi Mombasa kwitha maleile mulati uno measemo makanseli ya mulati okumana na
imwe ya nyumba ya unyaita wa maovo kwitha manawetie mananya yikisie maovo ngomesa kikana ndio kisukumiye mo kuleana na mulati usu na kuwekana na uo weta kwa itha indi unesa kwambia kuma kisioni cha Mlolongo bala expressway ya Mbirite ginya Bonche countini ya Mombasa na indi mawalo methile thanguni ya katano ya The Standard. Thanguni ya thanthatu, counties suffer as governors, deputies engage in endless fights. Na indi weta kana indi imwesi ya county siende na kunyama itina wa magavana na nini mo kwitha mate kuigwa na indi kwitha mambi ise campaign ise atene amwema anini mama governor mambi ise campaign ise atene kindu kila kisukumite mwesi ya county kwitha sionzete ki udhukumirivo county ya Siaya, Kericho, Baringo, Trans Nzoia, Meru, Kisii kati wa county ingi beweta indi kwitha magavana na nini mo mate kuigwa na kindu kila kitumite kwitha na mwaniko katikati wo na uthukumi utendea nesa ndini wa county isu. Mawaso methile thanguni ya thanthatu. Thanguni cia thanthatu nuithia mauvo makoneti indi President William Ruto kutagwa ataanisie na ndongo ya chama cha Wiper. Stephen Kalonzo Musyoka wetwa tagwa ailite kwekana na Kalonzo na kuweka kumusesenga kulika serikali ni yake ya Kenya Kwanza. Senator Joe Nyutu wa Murang'a, Enoch Wambua wa Kitui, John Kinyua wa Laikipia, John Methu wa Nyandarua na Karungo Thango wa Kiambu miaseka na Kalonzo ende ya kwithangalikoni ya ulei na vaivata indi President William Ruto kuende ya kumusesenga kulika ngwatanioni isu ya Kenya Kwanza. Mwawaso methile thanguni ya thanthatu ya The Standard. Thanguni ya Monza ya The Standard. Nairobi Hospital wants court to dismiss that 2 million debt case. Indi sibitali umwe kuhilo vi huenda koti kuvia ya itheka ikwani ile hivo ya kanani mataitwe milioni 300 na ile ni kampuni umwe masende manengete ya kampuni yoko manenga mashine na iwata indi kampuni yotae so manengelia mashine no nicho kitumi matae sa kumya ilo via isu kwitha matakwa ta service ila maivia ni mabolo methele thanguni ya Mwanza. Thanguni ya nyana ya The Standard, Police Commission and NPS must not compete, says chair nominee. Kana olo tetwe kwitha mwene kivila wa NPSC Yuda Komora abikite mbe wanza mbunge muthenyani wa yo kuthungululwa aseka na indi ngusanisyo kati wa movia wa maofisa mavo lisi yudwa misala yo oyailite kubikia mwene nthina kana indi ngusanisyo mana ilite kumina in house kana obu na sikabikie mwene nthi kunza mawalo methile thanguni ya nyanya. Thanguni isi ya nyanya, MP summon Auditor General over compromise reports. Kana indi ambunge makulile Auditor General nazi gathungu kuvikambe wo kusungia abakule kukonia over claims of poor quality reports kuitha umasia liboti itailite na indi nile kwetokana ethi to aikwata ainengwa mavaki ni kana kumya liboti ikufeva mundu lo bikite mbe kuthungululwa nthini wanzama ya mbunge ni muvolo methile thanguni na ya The Standard. Thanguni ya kenda, IG sued over police payroll and officers role during protest. Na indi Inspector General Douglas Kanja kwitha asikati twe kotini aikonanywa na kwitha akwatiye payroll ya mavisa ma polisi kindu kila mewetakana kelite kwitha mokoni make na kana chelete kwitha zamani kana commission Human Resource Management Commission yesu ya mavisa ma polisi NDT Inspector General wewetakana ni Inspector General ndalite paingwa powers sia munengete kumanage payroll ya mavisa ma polisi ni kindu kila usikatiwe indi nacho ni mabolo methile thanguni ya kenda ya The Standard newspaper. So kwa atia thangwesu ya The Standard wiki kanani wakwata mauvo kwa withianu kana kwa ulipinondo nyingita au kunengelea kwa yulu thanguni ya 11 ni mauvo makonete utandithiana indi mathangwa nwa sengi 12 na 13 nindi ni ma opinions ma enenthi kukonia maundu kauta. Ithanguni ya The Daily Nation, mauvola manengetwe wito ni
US damning report on Kenya's impunity. Kana indi ripoti ya kuma nthi ya US kukonania nthi ya Kenya kwitha itekwatia kana iteunenga aki cia mwene nthi woitola wa ilite kumana indi na maandamano ala matwaiwe mwaka muvitu nthi mailiana na motalatala wa Kinandu kana Kinandu Finance Bill ya mwaka muvitu. Ithangoni ya keli ya The Daily Nation, festivals unifying culture earns praise. Na indi weweto kana indi madhao mawini kana masindano mawini ala maendeye ni kati wa indhini wa CBE motalatala wa kisomo la wivo yu nondo ni uvidhu wa inengo siana kuitene indi madhao ala ma music festival 97th edition ala mabikie gala stage mataiwe skuluni wa Meru School mabolo methile thanguni ya keli. Thanguni ya katatu ya The Daily Nation, our office clerk intends to spend 424 million windfall. Na ndi ni undu ula usindie milioni isu manana na miongwele na inya undu bangete kuitumia na breakdown with thanguni ya katatu undu bangete utumia mbesa isu uminie na usinda nthini wa mega jackpot. Thanguni wa isu ya katatu, Pumwani Hospital told to pay woman 7.5 million for negligence during labor. Nani sibitali wa Pumwani kuendeka kuiba mundu mwaka wa silingi milioni 1.5 ni kwithwa indi matwa ACCS kwanzia ila ilite na kusukumia kana kake kutiwa ni thayo na ingi kusukumia kumwa kwa uterus yake kwitha atatona ukwatakana indi uthinzi ukana CS yato mwaka wa 2019 na kwani ithitwe koti na indi nindi yumiswe muthia na hospitali yokwendeka kwiba mundu muko silingi milioni 1.5 ewetwa kwitha indi kalile kana aunyie masaa 11 atea uthinike wa hospitali ni uso hapo mwani na kwendeka indi hospitali yokwendeka umwibe nundu wa wasio ula watu waisi kana wa munengie mabolo methile thanguni ya karatu ya The Daily Nation. Ithanguni ndi ya kana niwe kwithia mobala manengetwe wito nthino ithangu ya The Daily Nation yuluwa nthi ya US kumya livoti kukonia ni nthi ya Kenya kwitha ithi uvathukanu na aki cia mwene nthi kana kwitha iteunenga aki cia mwene nthi wito ula waili tebe weto kana indi siko ila ciatwiwe mwakani muvitu kwa ena siko cia extrajudicial killings ene nthi kuwa wa disappearance and abductions anende kukwatwa na kwa kwanziete kueleka anende ala mokitia akisio na kana kuleana na ki motalatala wa Kinandu wa motalatala wa Kinandu cha finance bill kwitha inde kwa ina torture measia kana ripoti ya US yasia kana inde mabisa ma polisi na lama prison meamwe matumikie kutocha kana konya maasia inende ala mabika wa iseseni sia polisi kana inde kabinane kala mtu asemea maandamano manya maasia indi mobo ala umethile ithanguni isu ya kana ya The Daily Nation indi ilivoti ya kana transnational repression kidnap of Ugandan activists including opposition leader Kizza Besigye and forced transfer to Uganda kwitha indi Kizza Besigye akwatwe bandi ya Kenya na kutungwa ingi ya Uganda miasa kana kiiche wathukanu na haki cia mwene nthi. Ithangono cia kana noithi ya protest compensation plan fuels storm of justice and politics kana indi itambia ya President William Ruto kuweta kana nimekuivala maicie thayo kana makwatie wasio kwa kutiwa ni endomo nthini wa miatianio kuweta kana nimemaiva alame ubuthisi tambe imeweta kana ni uteti menda indi kukwata menda ukwata wate wa enende na kutungi ya mwekio wa enende kulama ini kana mapikie na usaku wa mwaka wa 2027 measa kana ikana hino itambia ni uteti ni siasa siendeye ni kana enende ya makwate matunge mwekio wa kula kwa serikali namba ya enende alama atiwe ni thayo serikali ya sekana kana kuyana na KNCHR ya sekana anende miongo thanthatu mumatiwe ni thayo vindani isi ya miatianio na nimo mobikia na kuibwa nthini wa compensation ila isobi wenza mathie mwanya kwikithia kana indi ni atwa isi sothie ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation, stop demanding bribes
Ruto tells MPs na indi ni President William Ruto aitabia mbunge kana ni mailite kuwekana na kuosa mabaki kawinani kalaindi matwa iseu ya mbungene nene anthini wa umbano wa serikali cia mutiuko loto iwe kuya Oma Bay ataka naindi ya mbunge methitwe state officers have fallen victim of extortion by parliamentary committees kana indi zama ya mbunge ithitwe yosa mabaki kula kwi atongo imavika mbewo kumathongolwa mabolo methile thanguni ya thandatu ya the Daily Nation thanguni ya Monza ya the Daily Nation charge out patients at your own peril. President now tells hospitals kana indi President William Ruto kutabia mahospitali kana mathailite kwivithia awawala mokite kwitwa na mathino ka awawala matandikiwe kuko masivitali yase kana ni waminite na utenga kana kuya ute shilingi bilioni 21 billion kwikithia kana ni aketa for level 1 to level 4 awawonde ale meovika sivitali ni cia level 1 to level 4 mathito na mathinu kama yailite kwivithwa kendo thini wa masivitali ya ni maubo ala umethele thanguni ya Monza ya the Daily Nation thanguni ya nyanyana yake nda ni maubo indi makonetie vya sala kwa tema thangu aswikithia kana indi niwe kwatia maubo kwa withia ni thanguni ya 14 ithanguni ya 14 the Daily Nation payroll battle between Kanja and NPSC headed to High Court na mabodi makonetie ngusa ni sio kati wa mubia wa polisi ndivisio beweta kana indi mubia wa polisi utumia shilingi bilioni 600 kila mwaka kuiba maofisa ma polisi ni mabolo methile thanguni ya 14 ya the Daily Nation thanguni ya 15 ni maboma konete utani diane ndi aswengi ni maubo ni opinion cia ine ndikukonia maundo kote kwatia thanguni ithangu cio ya the Daily Nation wikithia kana niwe kwatia maubo kwa withia nibo nibo tobika muthia wa ukunikili wa mathangu maitu kwi umuthi nitwa Betty wa Mwanyevi na niteva santu kithatwe kwatania na mwandiki munene thini wa serikali ya county ya Masako twenenia maondoka utamebo devolution kana serikali cia mutio kwetetheketa takuma ila devolved government ya sio wendo kadhiva santu kwithwa tuisiokethia